Članovi udruženja Pokret srca heroja navikli su nas da organizuju veoma posećene guslarske večeri, a protekle subote okupili su 500 ljudi u Domu Vojske Srbije koji su došli zato što vole gusle, ali i da odaju poštu poginulim herojima kojima je guslarsko veče i namenjeno. Kao i prošle godine, ove godine se dosta ljudi okupilo. Ove godine imamo 10 porodice poginulih iz cele Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. I kako ste zamislili ovo veče? Zamislili smo tako da će članovi porodice da se obrate ispred svojih porodica, onda će narodni guslar koji je snimio pesmu odguslati pesmu i tako za 10 porodice, tako, otprilike tako. Ovo je znači ovo treći put. Treći, hvala Bogu, i dosta ljudi došlo i mlađih ljudi, sala je puna i drago nam je što je to tako, što se ne zaboravljaju žrtve poginulih boraca. Guslarskoj večeri prisustvovali su načelnik Raškog upravnog okruga i državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sveštenstvo, ali i najvažnije zvanice, porodice poginulih momaka koji su branili državu u posljednjim ratovima. Guslali su se pesme napisane za heroje Srđana Košanina, Miloša Ćirkovića, Mirka Radunovića, Nebojšu Maksića, Tomislava Fatića, Milana Stevanovića, Aleksandra Kisina, Bogoljuba Staletovića, braću Antić, Dragana Bjelanovića, Gorana Radevića, Slađana Popovića, Dragana Jasnića, Željka Božića, braću Milić i tragično nastradalog pomoćnika ministra Miloša Kovačevića. Pokret srca heroja nastavit će sa pravljenjem guslarskih večeri i svaki heroj bit će opevan uz gusle, jer gde svi ćute, one govore i čuvaju od zaborava.